Abujam Samu Aquabam from Mala Media Ghana. Send in the count of your message or best subscribe. You be like Nado comment no at the ato at their minds in a bear. Dane by me to Makaya Mount. Then some ever cost or micro Ghana Mubians once or Ubenebi and was on ate. No one near whom near Cosso. And I did any gem or Abronye or here TV so. Nishuna Oyana, Debiano, or the Camia say, if you say what tea, Sati, and obese TV station, no. I just of Penny Duncan Williams, 1 kwa, and a papa is auto man left and right, any. And there was hard to say. And some of the other go say, a national cathedral, ye di a MPP for, as soon the man MPP for, elusive election, Cassia Paba concern national cathedral is $58 million. Omedi, a software one committee omote board not nasia, omedi 2 amanato honoma, and there. Me no ka say amanada ne swimming pool eda so da ho a yenya hu de ye de ye no ene wabeka sa fa ho o si the lord de ensem wakoye sa anzem new investigation de akoma John Dramani Mahama say board etena say all the members na etena say asofo a na wo board ni su nyina no etena say de national cathedral na share so bia ne ho a wadi 1 peso ewum di sa $58 million ye di MPP for so menana ma bonten se MPP for edi $58 million akoto amana no enye no kre na enye no so nko wie no watie si Duncan Williams so wo se sa de na e baaye se National Cathedral no Duncan Williams enene Akufo-Addo na Dankwa Akufo-Addo ex-president one ne kwotena ase ne kwadwene ho na omu criticize ade ni nyina wo wie ye no ene wo twen no ho ene wo kose NDC fo akache ene wo kotwa ntrocho mu se board no edisika $58 million yenti ene nsem ne mra ye ba ye beto mo plane ye say obi ana owo National Cathedral ho bia no because mo di tro kire Ghana fo say $58 million ema Ghana fo gidiye na mo di sa tro no nyina no mo fi say ye nyame ade na tumi a mo penti ye ni tro kire Ghana fo na Ghana fo nyini say abaina say $58 million enye nokore ye nya media houses ama omo di sa propaganda ni di ye etimi di trogu nyame so ema binum ba bonten say aban ni ntwehwem ne ye nche sa nkrofo no nyina ngum all because omo di propaganda no enam wiem enye nokore da say na nado aban say $58 million because ye kwa aba yen hede mosika bi na enhye Ghana fo abufuo na mo nkwato aba ne say sika o madi wo ne obatie MPP fo bi nkura say ene ye nkonkoto na MPP fo na ankasa na ebinum wo problem because also per MPP osara NDC station no he e na take you decision and ye dey informed decision and now be take e be boa wo party no I am surprised until one people now wo ye no questionable issues wo ho wo ye MPP ni no wasore no wa bio TV wa bio radio wo se me tie NDC radio station me hwe NDC TV stations wo fi say NDC radio station NDC TV station no obeka sem papa fa MPP hu manaboa wa na no mo nama ena yesemo yesei ena yesemo yesei ena yesemo what kind of ayi party member ena wo ye kwa abatuo no ma hu say NDC over the years the fourth republic NDC intimim fa proper policy and we near but WBA disika na no 2024 yeah, that's what yeah. And cathedral issue and this ni our yesofo Duncan Williams and in Nanado and the planning cathedral no. Duncan Williams papa no yet CPP propaganda secretary our Santa region. And Duncan Williams ye and this ni and all the Apo Bonnie a share ya ye cathedral no one in Nanado na dwene ho sana adwen papa ntare ho omo dwen ho bibia wie ye no ana oni NDC fo no kwahye game mo nkoka se o madisika mo kasa wi me resign we are they are finished because ade ne cathedral ne start here no Duncan William kan ho bi ana cathedral ne start here
Duncan William Cow no bebo abana baso. And to NDC for propaganda about the cathedral no. Or yeah na no NDC planning say or be resign. Say NDC message no ebe kwone sa pepepe ebe kwone sa just to disgrace MPP. Mo ture mo ntimi kan asem. Say wo pia MPP. Sana dwen papa ni akire. Enye NDC sam na ye ode. Any MPP anim na wo mpemhwe. Duncan Williams, you dislike MPP. I will be anim from PNDC days nyina. Ebe sise yeti MPP nyina no. Wo Duncan Williams, wo pe party I would dislike here. MPP. But you always pretend when MPP is in government. Na ne yesu so so cathedral ho. Duncan Williams and the false information. Ekoma NDC for say aban no spending $58 million. Tro. Some information na Duncan Williams de command NDC for say woman can wo media station, the TV station and everywhere. Woman need trust aban spending $58 million no mo na NDC kan. And they the Lord international acclaimed financial audit firm NDC ba ye. No ma ye kude komo de kwa kom nanka report no ba ya nanka o magina so Reverend Kusibu atenkra de say di kankan ye wo position say o ye kromfo wadi cathedral sika ye shegana fo bo say ye beche no and na tonsuom Duncan William propaganda o de koma NDC say $58 million no almost spend here no mo year press conference attack apostle nyina One year press conference, attacking Reverend Kusibuating, and Mao Kuja Brakwa for 2 years. Not every day, Bia, no Kuja Brakwa, attacking Apostle Onina for 2 years. No Kuja Brakwa, attacking Reverend Kusibuating. So, Madiska, and then Deloitte at the report na kwa President Mahama say, Wamucha and Krata Munu. Asofufo no mo call cathedral board no so. And Crofua Yebo Mudini Kenoforata Nanado Danko Akufwado. Now a respected person like Dr. Joyce Aye, as servo under Rawlings regime as information and education minister, was spending the public life in so many organizations, was servo as a politician under NDC regime, information and education. Ni days from the Legua oba ye ni public life. Mamino adini huni uwa sampeinfo we the cathedral soa. Musu omo disika. Ni ye nya propaganda person. Obi ane papa ye CPP propaganda secretary. Na chile ye man DC. No aba bontini NDC fo akwaye one. Say, omo disika. No watuatum. Sa munko tuntum. Mututum ria. Hitini kwatro na Ghana for dear tuma. Meme heda resign. Ampa and this static cathedral propaganda no ya diska ose ma resign no resign ye owie na ndisi so mu and Duncan William ma resign every cathedral no because ikadia ye den akoso and na report na ba say all the cathedral ni nyina omo ye kenoforata ye free reverend ayi apostle onyina eni sika Kusibwa reverend Kusibwa tenkrade and this fo nyana one betinity niente omo penalty ni say one a different nantes eba predictions ya obeye nyina ebam apart from nano 2024 and a Reverend Kusibuating ne prediction in elections a failure. Abronye DC nensem no ebi na wate no. Na Abronye mi bisa o sa national cathedral issue no. Na adoma yete ase se eye ne bo a wahye nyame. Ono na wahye ne kukuo mu abɔ ne mpae se Awurade misrawo mamenye president. Me president a misi national cathedral e de ama. Misi aso na de ama. Wakobo sampa na me mitie me ni ho. Na wakobo mpa ya wi a wode wakobo mpa ya wi na se Nyankopɔn zo atie wusunu a ho abedi president a adenti na wose wo bɔhye na wo hye Nyankopɔn so besi dan ama no wotwe bɛhye public fund mu na wode me taxpayers money e de kɔhye mu eye dan ya me taxpayers money mu because wo no eye private na wose wo ya me Nyankopɔn e na wo wanye na wode bɛhye public fund di mimi sika ewom enti me kan me dika
and demand drunk can no can say na and womuni sika bia no bibisa wo say e your boshe wo to one TV station ho na wote no say bia me fans afi no wo bie station na wo be bie station no woni nyankopon kwa apam say wo boa me na se metimi bie me TV station ya papa say na me ya ma wo na nse nyame aboa me wa bie wo betume ka kire workers ne say wo be bie no woni nyankopon kwa apam ti no wo betete o musika dwuma no mo ye no wo betete o musika no e de akwakosi aso da manyame wo betuma ka asase na kire workers no enja Abronye ntwana ngeka ne okeka ne say na oni madi sika de madi because adena ya private thing yes wono anka edi ni potom sika edi si manyankopon na wanye na wode abeshe public funds mu ne de madi sika ntimo menyanka fast forward yanko yanim na issue ya isi 11 July esi wa breakmanoff ye hwe MPP fo yi bi hawa kumsin ye bro no wani tua na ba kon so ne ye di ye nan ni ye tia no ne ade ene na jantoa atena se ne kroyimu nsem ni program ni din no a wo ye ni fe no kroyimu nsem wa bona adwena ma NDC fo yenkoti ebi senkofo na wo kwa mom wo NDC o mu nime ebi a wo nim wo be tamfo kro mfa Intimi nsori anopa na mmebu na mo dati ne ese no wo the party akato wani because we NDC ni we NDC ni enti wo the party akata wani na no na wo kam esu na sabi reset no nti ase ana yera joma hama ka se reset no unti brafo reset na ase ana reset ni se enioma tantan na e course no umbeye bi reset ni say enioma funa ekoso MPP abreso ye nya complain ya ye campaign ya se yentu MPP no sa enioma no umbeye bi as NDC na nya reset ni say na no obi bomi entima membo no enkrasesem Nanu ayawaso ye bu MP entianso ye be bu ye macho me say wa wodi to me me kasa asem na megu so repeat obi a wodi to me esisi obi no wo ye akwada sabisa nipa kro no wani mie ye wodi to me sisi obi a unim de wo ye onti to me ase nanka me amani MPP for de adim wo krom ha anka o masembe wo sen kamanije the MPP for the year mukrum ha because of NDC nti. Enkofo mu target me se me NDC ni na Joma Hama mamsika na me ye adwuma ma NDC amane amahu okroma because of NDC MPP for ane o ma ye mewa anka MPP for hu chiro me wo se manije but me ye Christo ni more than even a Ghanaian and then a Christo nika Christo ni odo obi born na che no eno na Nyankopon so de odi e che wo e principle. You can't forgiveness now. Forgiveness in interest ade na anya wo ye. Nanso so wo Kristo ni na ko bompaye nanse ya na ko ye Thanksgiving. Yera Jomahama Thanksgiving and whatever. E kire se na no obi bo wasum de anka betimi abonasum but o se da bi me de achaw me de aganyame. Na emom enye romance na ho na e kan say vengeance erade na ne tore. Unim ade den na ehu pa ne se wodi ade be manyame ye ka kire MPP for minim o ma ye me nyoma me nkame so metimi akekemu a se nyoma o mu ye me no mu wo ambre ten ye mu bia ye kon ye MPP for ni bi tena se e pe me life atimf ekumi no na wo to na wo enjoy keke enya multimedia anka ye mu bi ebi kran kame na jan ke kumi MPP fonti because we were fighting for the country tamre na ye NDC ni na obo nsem nkofo ko plan say ye nti na jan because na jan to ha MPP wa Ashanti region samre no ada ba ye de krabo afode e ma wo se wo aban besesa ama wo aba Abani sisa say, brand never reset to on minor. You don't come in and repeat the nasty mistakes of MPP.
Abushia send ye tie no. Asem wo ka no. Wo dwen ho say, memu ho adwen comment section. Asem wo ka no kre because John Dramani Mahama, President John Dramani Mahama, or say reset. We are resetting. Obe reset Ghana. Obe reset Ghana no njire say yabu obi mre atwam. Inti ene wasi yabu obi. Yabu obi aso yabo mpi bi aso emre bi atwam. Inti ene nso wasi yabu obi. No. Adia ne nye eba ye nye condemn say nye what MPP did was wrong, but ene monsu mu ye bi na ye keka mo se bi si wo ayawa so west wo gon inti no se bi asi wa Blakuma North a enya de bone de bone ade na mo ye no mo mama ba ne ye unpopular he say na MPP ye to mo so ntesu kokko no ye boy ya adene kire wo mo no na mo ti opposition no in the end this man to mo nyama ye na se mo zo mo be follow MPP full steps na 4 years no it's just around the corner mama nyama dey say 4 years na wow ebebe sisi a NPP be di 8 years no mo feel say nu da and 8 years na aba no mo tenchen no say the nso ye no sa na wi abeye enchene anase guto se ne nsuo to ema enchene nane na wo sra ewia bebo nkuto wo so be nane enti montoto mabrabo yie montoto munyema nsi yie momo ama ban no president no momo na ni suade hunu ene ni tirimu pa wo ma o kronkron Ghana no momo ama ni mram enye ntokwako enye wo ye bowo yasum enti wo se mezo me ko bonasum we ye we wo se mezo me ko ye we. What you guys are doing is not right. Hi Ala Media Ghana. Me hu adwenche comment section hon.